wirigiro bwakwa mutegeri wa Weru TV muthenyeji waku ni juitite na mbere bwega mbitagwa Dorcas Wakaria gwatanira na ningi kumenyithia nteto cietu cia thaa mugwanja. MCA Bagatene Mwirigi Karinga na Peter Mutuma Kalembe ni bajukitie kanya kama mwandiki munene wa kiama kia Bas Miru na mukaririgiteo wa kiama kiu muthingatanio. Bairi baba ni baritete mukana kiri MCA baria bari kiamene kia Bas kwa thikira mawathe John the Jakiama na kwa goju bakajukirwa matagaria Jackie Watho. Bas Power. Bas Power. Amakia Bas na ndikyo ne totongire bubweru ajende ne kaunti ya Miru batongire tune mwandiki munene wa kiama giki ne Mwirigi Karinga na Peter Mutuma Kalembe urojikite giti kia mukarigite. Amakia Bas Miru County the Secretary General na Mheshimiwa Kalembe ali chairman kiama gitu kirungi bwega nigikari bwega na inkwenda kuuga tubangite kwambiria mweri juju tukethwa twina ireta kwa members recruitment drive kathoka tukitaga mashinani nikenda tumba kwaria mantu yake magiatu kia Bas no to members bakia Amakia Bas Miru County ni nkulukia antu ngiriegana twina 103 registered party members kamene kia Bas within Miru County yake bakiuga na imoroto jao ne gutomatumia thirikari ria nene na kinyere anini nikenda gutigira tini bagwita kugibwaga bakiuga bokia Amakia Bas kagitaga ka kiruterero na thirikari tukethwa twina ngwataniro inene na biama bionthe biria bire kire United Opposition kana biria bire ome ya murengo jwa thirikari no kiama kia Bas kire ome ya murengo jwa thirikari kire National Delegates Convention iri Embu tuma kiama kia Bas musimamo jwakio kuma na gwita mbere ni kwithirwa batwe tukiona thirikari inene ne nini mantu yare kuthithia na tukiomba kurekebisha na tukuona kwina makosa no tubatu tulikire opposition ni tugire au Yes. kiama kia Bas gitike thirikari kiama kia Bas ikia baba kuwa one term. Yes. Ruki bakirita mukana KMC bakorotwa kuweka gitakana ndi babiri kutha bakira mantu jake kiama nonto nekyo kibatumite ki assembly ya bari Ene nominated MCA uri Miru County Assembly uri assembly ya Embu uri assembly ya Tharaka Nithi uri assembly ya Nairobi na kinyana no these twina members beto bari MCAs no ni kiama gitubutumite assembly buita kwaragia policy cia kiama assembly tiba abue butumite kiama itakwaragia mantu jenu ikiama kibutumite na kwa kuma na aru kuita bwambere ankwenda kubwira mantu jera bati kuthobokiarakia bati kwara thobokeragia mantu jera kiama kibutumite muthuri Muriuki wori Juma mutiri wa Kangangi. Mubunge wa Imenti North Raim Daud na ithukirite mubunge wa Central Imenti Kirimango Chine ni kiria kuga ntu bagicigo kiawe barita North Imenti guchwa utethio bwa basari nontu bwa kwathurwa na kimenyano kiria kirima akoejana nakio mbecha iji nkuruki Raim na kuria rwangirwa ithurano wa IBC kuongera wandi ingi njeru North Imenti mbere ya kithurano gia 2027. Hatuwezi kusema I cannot compare my constituency to Central Imenti. Kwanza wa Central Imenti, let's put it this way. Kuna mama amekuja hapa kuniomba kura. Kuniomba basari, sio kura, sorry. Kura yake amepigia Karai Primary School in Central Imenti. Mtoto yake wa kwanza amemaliza form 4, miaka 4. Aliapply basari, hajapata kwa Kirema. Mtoto wa pili amemaliza 2 years back. 4 years aliapply hajapata kwa Kirema, anapeleka form lakini hawapati basari. Sasa akona mtoto sasa kijana anaenda grade 10. Kura sio yangu na ni anaishi Central Imenti Abadhoguchi, and I have even got proof kwamba yeye ni wa huko. Anakuja paka kwangu kuniomba basari from Central Imenti, na sio ati kura amepiga hapa. Kuishi anaishi Central Imenti, kura ni ya huko. Lakini ofisi ya huyu mjumbe wa Central Imenti Kirimango Chine wamekataa kumpatia, na sio yeye peke yake. Kirema amekataa kupatia watu wengi sana basari. Na hiyo ni ukweli. So you cannot compare me na Central Imenti. Central Imenti are suffering. Basari hawapati. Vitu zingine pia mimi naambiwa hawapati. So hapo kila mtu
abebe msalaba wake. Ukienda municipality, population ya municipality ni kama constituency ya Isiolo South ama Isiolo North. That's why nimesema kura inafaa ipigwe with the new boundaries. Tusiende kwa kura kabla tumeset new boundaries, na mimi nakubaliana kwamba tufanyiwe boundary review ndio tuende kwa kura. Kama hakuna boundary review, hakuna kura. Lakini hatutaki kuongeza term limit ya presidential. Kama ni 2 term ikae 2 term, kama ni wajumbe ni 5 years ikae hivyo. Lakini nilikuwa nimependekeza kwamba tubadilishe vile tunachaguana. Nilikuwa nimesema tuondoe counties, turudi ikwe regions. Kutoka 47 counties ikwe 12 regions ama 9 vile ilikuwa hapo zamani. Tupunguze, badilia governors, tuweke mayors, ndio tumalize hii mambo ya kupigana. MP anapigana na governor, governor anapigana na president, MC anapigana na MP. Unajua hiyo maneno mingi ni ya nini? Hakuna haja. Akari nterechi ya mithero ni baciumiritie na kwariria mantu mwanya mwanya jigi wandi yao jareja kubaringithia bakira atongeria babago batembaru kenda baingi bao batigatonye ndawene ciambo gita na gwitijira. Amwe bakari wandi ya mithero bariuga nthuke imbithi ni bateri kugwatwa njara na nkinya gwikirwa inya kenda gukira na kuthungira utongoria ni kenda gutongoria matura. Itina maisha mega tukwenda na baba kwatirwe ni kenda baumbe ona bukugia na maisha mega batige gwikaraga na rimwe ni bakwanga na tuso bintu tutete kweleka twarate at least muntu akerwe wirani agekara ntu wega akona gantu akuruta kanyamuka yate kwanganga na unja kagwatirwe kina gwatirwa ikina umba gwiseragiria ka untu muntu enkirurira ntura no ibu tutige gwikaraga na kinegene na gwikaraga rimwe ajiari tuine tugwikara twina kiea muno ni jiana jietu mwanka tukarigwa riu ri ne katuyo twarurire ate at least tukona kona jiana jietu gwikanya muiko gwata igatigaga mauntu maingi kuringana na kariba banduke embithi baingi batejaga njura nontu gutire na mwerekera kana mwerekano ura baumba kwithirwa bakiraithiria ndukeno mbithi unturia tukona ugitumagia tu ya kariba mithero ni barikia cukuru bamwe ni bakurekia colleges bangi bakurekia form 4 barikaro na matura ni batina utethio tu asotu wa youth ni twanete tugatongorera muntu at least tugomba gukinyia twage na maendeleo ma tukwenda tontu tutimba guthigia antu bakulu muno nontu wa age twenda muntu uria at least tukamukaragia ndi tukamura mathina metu na gatuthikiria bariuga yuthi bagwatitwe njara no abo baumba kumenya mathina maranthuke imbithi baingi bakuria maturani hara nyingi ntugu ino egarukirite mantu mandawa cia kurebia na mantu mangi matakumenyeka nimbondi nkiuga nduke mbithi ni bwiri kugwatwa njara onto twaraithiria ndaka nyingi ba muruaie ona kugura na twikite thina tontu mtu na kurigwa gura mukare ni mbia kaigira methani kiogoro utina wera uteku karuta mbia riu tukauga muyuthi wetu ntu ameru tukumuromba umerie mono umerie onto ni tukuona ona tutunga ni tukumubatara muthia ibataranitie bamwe ba yuthi na nkinya nthuke imbithi bamwe bara bakuoneka maturani bagiuka ukira bakiugaga bakaja kugwatwa njara no abagwate nkinya bara bangi njara ithiritio ni tukuona kwina ayuthi bamwe ona kero ti bonde bena maono kwina kamuyuthi kamwe kerutaniritie muno agwitwo Kimathinto Meru na Kimathinto Meru twamuraithiria kero ni akumba ku organize cultural day ni amithero na mwimbi antu mau bakagwatanira tukona kamuntu kau kena maono riu bura ndikiromba thirikari thirikari ya county ya Muthomi Njuki na bagwatane na Kareke bani power muyuthio nontu ni tukuona muyuthio akeja kugwata antu wega makiria moguno kero ni na gwa county akina tuga nduta waziri ogu ni tukuona muntu erwe na maono makumba kuorganize yuthi bwega na makiria mogu akonia yuthi antu angi ega kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mogambi.
Ni bwega mutegeri wa Weru TV no ntuba gwitana mbere kuthingatĩria nteto cia Weru thaa mugwanja ukauma garuka mutamboni gatucokere nyuma ya kagita gate kuraja twite na mbere na nteto cietu. It's time to determine who is the Lion King of Africa 2026. Don't miss the finals of the AFCON 2026 football tournament. Senegal's Lions of Teranga take on Morocco's Atlas Lions this Sunday, 18th January 2026 at 10 p.m. live on Azam TV, your dedicated home of AFCON 2026. Call 0709-844-000 or visit any Azam TV dealer today. Karibu Golden Pillar Sacco. Together we prosper. O kiroto nigitagia kugwatiro na kuigikwa ura kubatere kenda kiujurana o ikinya rionthe ire batere kubangiro bwega na nikyo aja Golden Pillar Sacco tuigika mibango yaku na kumitwikithia ya umithio igwatire nirwo gikundi kienu kana group loan na mainde kumija mutithu jwenu bwajweka nyuma ya mweri jo mwaki na mari ni jamwanka mieri 18 ki aja Golden Pillar Sacco no igwatire salary loan na mainde jatantutu ja muchara jwaku na kagita gakurea ni mwanka mieri 36 no kubanga kugura ngari. Asset financing yetu nirungamaira 75% ya maguri jangari no gatumira logbook yaku ja security na guti garanto kwendeka. Development loan ukona mwanka mainda jana ja mudhidojo waku arimi beria nabo iba kuguneka nene na maziwa loan nabo arimo batie si iba kuguneka na rondo 1% interest o mweri na marine mwanka mieri 96 arimi bakawa nabo iba kuigwatira coffee advance na nusu ya marija ukabere na gutina guarantors kenda kugwata nkuruki riongera rwangirwa turarunda rure yakwe nagwe kana uturingire thimu ukurukira 0702140140 kana uriongera mutandao jetu nechu www.goldenpillarsacco.org. Golden Pillar Sacco, together we prosper. Uko ready kwa entertain? GoTV inakupa more shows. Juwewe ni wetu. That's right. More movies. Yes. Jackpot. More cartoons za watoi. Of course. Na more futa. No doubt about it. Habari ndio hiyo. Tunakupatia more. Girl, that is so true. Exactly. Lipia package yako tuko upgrade to the next package on us. Yes, 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 yes. That's good to know. Mama Kanana, miuzi yako unga. Unga yangano faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Na unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Na mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Ji nice na Nice Extra Premium. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life.
Arimi kaunti-ini ya Embu ni bonekete kugunika bunene kumania na urimi bwa kawa onto buria bwario au kabere na bonekete guchokera ringi. Rita Mwaniki na thiurungkite miundene ya arimi baba bakawa kaunti-ini ya Embu na giki ni gichunji kia bieri kia rugonoro mwanya muriojo kawa. Kaua karia kengi gakoragwa thiini wa kaunti ya Embu niko karia kari cama makiria nthi ng'ima. Ino ni kuringana na aguri a kaua a kuma nthi cia nja na aria makoretwo makigura kaua gaka na aria engi nao monanitie wendi wa kugura kaua gaka. The quantity we are looking for in Chinese market, we can say we are planning for 3 phases now. Phase 1 we are looking for start from 2 container to 10 container. Then phase 2, we are really looking for 10 times 20 containers and more. Yeah, and more. We hope Embu coffee can be like some sample, standard in Chinese market. Kwendia kaua imwe kwa imwe kuri aguri gutari kuvitukira munandari ni gutethagia arimi kugwata mbia makiria kuri maketha mao. Waugo murimi ni ugwataga mbia ciake nevenya makiria kuona muguri arariva mbia vau. Maraukite na kenge maragurite from the supermarket makienda gukombea kawa ka Embu na ka kuma akaunti icio ciingi mbatiriria masama kana makabu kawa ka Embu ni kuonekana kawa ka Embu kaina very high quality. Na nimeauga this is the best coffee they have ever met kana kawa karia manatungana nako kumeru maukire guku mithenya mekarite guku na nima promise kuguraga kawa ka Embu. First phase nimakumauga nimagwaca kawa kengi. Arimi a kawa akigandagia gakundu nimagurite macini njeru ya gukonyora kawa kao. Macini ino iratumira mai manini igatumira thitima nini na ndiuragaga mbindi cia kawa. Mama Monde magatethia arimi aya kuruta mbeu ya kirathi kia iguru makiria ya gutwara thokori. Macini ino ni gutumira mai manini. Undu wa keri, macini ino ndi gutumira thitima nyingi tondu ni ya kiriu mota iria iratumika ni nyinyi. Gatatu, macini ino ndi uragaga kahua ta macini iria cia tene cia disk ndi uragaga kahua kana macini ino ni iraruta grade 1 nyingi. Ruvonge rwa urimi rutangikagirwa thiini wa kaunti. Gavana wa kaunti ya Embu niwe Cecily Mbarire ari na muvango wa gutethia arimi a kaua gukiriria urimi wao. Guku thirikari ya kaunti igwatanirite na bangi ya nthi kuthomithia arimi iguru ya kurima kaua kengi na kega undu umwe na kugura macini nyingi makiria ta ino imwe na waga kundu. Thirikari ya kaunti twina program twinayo ira supportwa ni World Bank. Neo tukutumira kuthomithia arimi a kaua uvoro wa kurima kaua kega na nituratethia nginya gucenjia macini iria itumagirwa cia gukonyora kaua tume kwi iria cia tene itumagira mai mengi na ikoragwa na waste nyingi muno tugure ciretwa eco-purpose iria itatumagira mai mengi na itai na wastage na varia vanini pamwe na uguo kuthomithia andu uvoro wa kurima kaua kega. Koguo ni tugukorwa na extension services migundari ya arimi nigetha mavote kurima kaua kega. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Ni bwega mutegeri wa Weru TV nontu bwa kugwatanira na uni kiri nteto cietu cia thaa mugwanja ngakwendera wikendi nthongi. Mbetagwa Dorcas Wakaria. Ni Weru TV.